Hello guys, I thank you for all my friends and my family that stayed in Canada. I thank you for all your support and your prayers, and I arrived well, just like you prayed for me to arrive well, and I thank you for all your prayers, and I am here. Okay. Nagize urugendo ruva Canada, Montreal, naciye mu Bufaransa, i Paris, i Paris ngera ngaha Nairobi, nageze na Air France KLM. Ego ndashimye n'abaje kuntora umuryango wanje, birangyoheye kubabona kandi nyuma y'imyaka myinshi. Ego. Tu as vécu avec bonté, tu as semé la paix. Ton cœur était un refuge pour les âmes perdues. Dans nos mémoires tu restes vivante. La luz va en paix, va avec notre amour. Waranzwenyineza, wajaga udutera gutwenga. Wari umutambukanyi mwiza, wari umuvi uhebuje bambe. Turagusavye udusuhuriza abo usanzeyo, Imana yakwakiriye. Naruzwe we ntituzakwibagirwa, wabaye itabaza ry'urukundo. Turagushimira ubutwari n'umurava, Beta Naomi Nana turagukumbuye, ngo wongere ngo tugushimire indero nziza waduhaye, kandi mama turagukunde cyane gose. Nanuse, oh lovely mother, you gave us light in darkest times. With every smile you healed our hearts. Your love lives on, your voice still speaks. Farewell dear soul, rest in eternal peace. Washikwi my wife in our life, wabaye itabaza ry'urukundo. Turishimira ko wabaye intangarugero, ugiye kudutegurira aho tuzagusanga, aho tutazongera gushavura, kurira no kutaka. Yarose wanje ndagukunda pe, kandi navya bindi nakwemereye byose. Kunda abantu itekanje, nibibondo tuzobaganda. Umeondoka kimya kimya, lakini moyoni mwawe uko hai. Machozi mwetu kuna shukrani kwa yote uliyoishi kutufundisha. Sauti yako bado inaimba moyoni mwetu. Tulikutegemea na sasa tunakuombea kwa moyo safi. Turaguherekeje mu masengesho no mu rukundo, wadusigiye amateka atazibagira. Ugiye iwabo waberayo, mijuri wacu mijuriyo, aho badapfa aho batabura n'ababo. Naruse we sinzibagira iciro cyawe, ikiganza cyawe nk'amanya urukundo. Our hero la Naruse Foundation ngo baragutasha, Lana Great b'abagenzi ko bakumbuye kukuraba. Naruse witanze utizigamye, Beno on the mix. Oh, rest in paradise, our hero in heaven. Yo yo yo, kugira mu mahoro. Naruse kugira mu mahoro. Naruse. Hello, nizere ko aho muri mukomeye mumeze neza. Turasubiye kubaha ikaze kuri Lana Great TV kuba turaba. Amazina yanje nitwa Greta, ndi umwana wa Naluz Nduwimana na Dawidi. Ndingaha ngomba kubashimira kuri support yanyu, kutwihanganisha, kuba hari physiquement no kuba dahari baturaba gusa ku online. Nagomba ndabashimire cyane. Ego jewe byari byangoye cyane, byari byatugoye kuza
harabaye un petit problème yo kuza kubera tuva kure muri Canada, ariko turashima Imana ko twahageze kandi twashitse amahoro. Turashima kandi no ku bantu badusengeye kugira ibintu byose bigende neza. Ni urugendo rurerure kuva muri Canada, ntabwo biba byoroshye, ariko Imana byose kubera ko ibizi impamvu iradufasha kandi bikagenda bicamo umunsi ku munsi, nubwo bitoroshye, nubwo iminsi igoye, ariko kandi tugomba gukomera cyane. Barahindutse bavuga abana bafite urukumbuzi cyane rwinshi. Wabyakiriye gute? Ubwa mbere nabona umengo sindabyakira, sindashika, sinabibona neza, ariko uko iminsi ihera niko ndabona ko turi kumwe na papa, turi kumwe n'abavukanyi, turi kumwe na famille yanje. Twari tumaze imyaka irenga 3 tutabonana. Byari ibyishimo naho hari ibyago, ariko still kubona uri kumwe n'umuryango biranezereje, uragira umunezero. Byiza cyane. Twakire na Pastor David. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, nanjye ndashimye aka kanya keza, nshimira inshuti za Rana Great TV. Nukuri muri inshuti ziza, muri abagenzi bazima. Nukuri mwaradukomeje muri comment zanyu, abandi baca inbox tukaganira, bamwe bafite n'amatsiko yo kumenya. Narabivuze ariko ubushize muri video yatambutse cyangwa mu kiganiro ca nakoreye ku yindi channel, mvuga kubera iyo umuntu maze gutaha, umuntu yirangirije urugendo muri iyi si, akenshi abantu bakenera kumenya agiye gute, bigenze gute, surtout ko tuba muri mu bihugu kenshi novuga ngo bifite imyizerere yuko umuntu yarozwe gusumba ko yagwaye canke yahejeje urugendo rwiwe. Ariko numva twarabivuze ko rero naho turi mu kababaro cyane ko tuzoherekeza umuvyeyi w'abana ari nawe yari sheri wanje kuwa gatatu hirya y'ejo le 23 itariki 23. Mvuge gute, n'amashimwe, naranezerewe kubona abana bariko baraza. Uyu niwe yabanje kuhashika, Greta, hanyuma uwundi ari mu nzira azohashika ejo kuwa kabiri 22. Uwundi wewe twari turi kumwe hano i Nairobi. Rero ibyo nivyo abagenzi bacu kuri channel yacu Rana Great TV bari bafise bashaka kumenya, kugira ngo bamenye ngo kubera iki kiriyo catevye. Ariko mburufitireho n'aka kanya gushimira abo twabanye physiquement, nabo nyene muhira mu rugo hariya bangezeho itorero Rehoboth, n'umushumba wacu Jean Pierre. Imana n'umuryango w'Imana ibahe umugisha mwinshi n'ukuri. Je ndabasengera nkabashimira kuko byarandenze kubana n'abantu chaque soir, chaque jour, bakaza buri munsi gutaramana nawe, baguhumuriza, bagukomeza, bikarenga 1 semaine, bikarenga 2 semaines, bikaba 3 semaines. Voilà, ni ishimwe rikomeye cyane. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Ngira ngo ni amashimwe menshi, ni byinshi twashimira Imana. Yego, turanezerewe rero kuko byibura turi amahoro, kandi twizeye yuko Imana iri kumwe natwe. Ibigenda dukorera imirimo buri munsi, inshuti zacu, abagenzi, tugenda tubona ukuntu batuba hafi. Turabashimiye pe. Ngo rero Greta babaza wahoze uvuga n'ubushize mu kiganiro yavuze, nzi ko usanga yararonse inzobe, ariko ere toujours noir. Muri ya kombine y'izina, yego, ngira ngo wenda urongera wibutse abadukurikiye. harimo babana batatu, harimo madame, harimo nawe, even no muri ya foundation. Yego,
mbere y'uko tubabwira n'ubundi neza n'ubwo twe tubikomajeho igihe cyo gushyingura nyirizina yego kugira ngo duherekeze umubiri w'umubyeyi wacu. murakoze cyane. Rana Great TV nk'uko nari narabibabariye insiguro yayo n'umuryango wanje ni jewe na sheri wanje n'abana bacu abakobwa batatu. L ni Louise, A ni Anna, ntituri kumwe afite shuguri nawe nyene agiyemo, twari kuba turi kumwe muri akanya. Hanyuma na harimo na y'abagabo, iryo zina ryanje ry'ikirundi, hakabamo na Naomi umukobwa wacu nyene ndababwiye azoze ejo, nawe nyene babana na Greta muri Canada, hamwe na voilà Greta n'uyu Greta ko numva ari ufitemo Greta nico gisona cyane sinzi urumva. Hanyuma Rana Great ni izina rimaze igihe kininiya aho yuko dufungura ni YouTube channel. Ndibuka twari dusaga hano Nairobi, twari dusaga restaurant twigeze kugurura aba bakoramo mu mateka, aba bagaseriva ibintu nk'ibyo, twari twayise Rana Great Hotel ni izina tubanye naryo igihe kinini, ariko zoma ko Imana yadufashije kugira ngo tuze turaganira n'abagenzi bacu kuri YouTube channel y'umuryango. N'urugendo rurerure, ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo. Ngira ngo ndabyibuka tujya kujya mu uploading ikiganiro cya mbere, tuvaye izina twandike se ashiki kuri amwitana, umwe yahamagaraga undi, ese dushyiraho Greta, twatekereje amazina menshi. Kumbe Imana yari izi impamvu, wari uzi impamvu washyizeho Rana Great, ko proposa dutangire turebe niba twashyira ku yindi, akora avuga ko dushyira kuri Rana Great. Kumbi byari kugira ngo byibura ibe souvenir y'umuryango yose ibe irimo, hajya ibiganiro byose. Ngira ngo nacyo tuzakibashyiriraho bwa mbere duhora dukora ikiganiro cya mbere, hamwe na za filime twavuga tuzabwira ari pariti nkeya yasize afashe ibitwazo twagutinze tukagutinga abana bari muri Canada, tugasiga pariti yabo. Njya n'urugendo rere ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko turabijeje yuko tuzageza kubabwira. Hanyuma twihusaho gatoya, twagira ngo tubwire inshuti, abavandimwe, abo umuryango bose tubibutse umunsi wo guherekeza. Yego. Naho bizabera, isaha, igikorwa, kugira ngo murakoze cyane. Kamanze nshimire umuryango wa sheri wanje, ariwe mama w'abana, abavukanyi biwe ko bari imfuvyi, ababyeyi babo batashe kera, ariko ukuntu babyifashemo n'ukuntu bariko barabyifatamwo ni intwari cyane. Imana yo mu ijuru gusa bampezagirire. Yego, n'abagabo n'abantu nshingira intako bari mu rukundo kandi guzuye. Imana ibahezagire cyane. Bien sûr nshimira n'abafrere banje n'abasista banje, umuryango wanje, uko bakomeje kumpoza canke kungarukiraho ibintu nk'ivyo. Imana nabo namwe ibahe umugisha. Nuko rero ukuntu bipanze, nibaza yuko tuza gucisha ko itangazo, hanyuma bakabibona, ariko gushingura ni hano nyene Nairobi, Kenya. Hanyuma umubiri ukaba uri kwa Mama Lucy Kibaki Hospital, ni hano Umoja, ni hano Kayole. Nibaza ko aho tuzoshingura byo ntibishobora guhinduka, ni Thika Town. Thika Town ni along ufashe Thika Road ukabandanya nkuja ukarenga Ruwiru, abahazi naho. Hanyuma tuzohagurukira tumaze kumva ubuhamya butandukanye canke ntaye zitandukanye z'abantu, inshuti za Naruz canke
twese hamwe umwe wese avuga ko bagiye babana. Tuzohagurukira kuri Eglise Rehoboth hano Manyanja Raunda yego Kayore. Numva ari ivyo, nibaza ko umuhango uzoba uheze nko masanga saa 9. Numva ko tuzoba tufunze byose. Mugabo inshuti za Rana Great TV turabizeza yuko umuhango uzokurikiranwa, uzofatwa neza. Directeur wacu Berno azobikurikira byose, azobibagezaho mu minsi iri imbere. Imana ibahezagire cyane yego. ubwo ni ukuvuga ko n'ubundi kuri uriya munsi ndetse n'uyu munsi igihe cyose turi kumwe yego, Imana yatwongeye imbaraga nk'uko yari yaraziduha, ariko kandi noneho yaduhaye imbaraga nyinshi kuruta n'izo twari dufite mbere. ngira ngo mu isezerano twasezeranyije inshuti zacu nuko ntabwo Rana Great TV igomba guhagarara, tugomba gukora cyane. ikivi byibura aho agiye agisize tuzacyusa, kandi turabimwijeje ahari ahagiye mu ijuru. Imana ikomeze idufashe. ngira ngo hari abantu batumva Ikinyarwanda n'Ikirundi. Greta, hari kariya gasiti ubwo urabasomera kugira ngo abari hakurya iriya, abari muri Afurika batari bwumve izi ndimi dukoresha uko ari ebyiri, kugira ngo nabo bagire babyumve nta kibazo. Tunabiforomera kubera ko tubona mu makomenti bifatikanyije natwe, tunabashimira cyane. Abantu bari mu bihugu by'Uburayi turabashimiye cyane, abari i Burundi bose mwarakoze kudushimiye nawe rwose, turabashimiye cyane. hanyuma murabiforoma. Yes, I'll just read this for the people that don't understand the Kirundi. The funeral service will be at Thika Cemetery, 7 a.m. till 8 a.m. It will be body pickup from Mama Lucy Hospital. And then 8 a.m. till 11, it will be farewell service at Rehoboth Holy Church. And then 11 a.m., 1 p.m., it will be a burial at Thika Cemetery. And then 1 p.m. to 3 p.m., it will be like hand washing at Rehoboth. That will be the end of everything. Thank you. Asante Nyango. Amatsiko mwari mufite muragenda uko biri kose tuyamara, ariko mukomeze mudufate mu mugongo, mukomeze mudusure. Greta ubu ngubu ari imuhira, bashobora kumusanga nta kibazo hano Dani Home, aho turimo turakorera ikiriyo harya ni murajyana nyimenya Tina Estate. Ni ukuvuga ngo amasaha yose mwakomeza mukaza mukadusura, nk'uko n'ubundi iminsi yose muhora muturi hafi, mukamuganiriza. Nubwo mbona Imana yamuhaye imbaraga, ariko ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko Imana iri kumwe natwe. Hanyuma tugaruka umusozo, mere kuri Greta, wabyakiriye gute kubona papa wawe ugasanga agerageje akomeye, ukajya imuhira ukabona abagenzi, ukabona urungano urwaruka ruri hariya imuhira, abantu bakuru, abasaza, yego ambiance wasanze wabyifashemo gute, byakiriye gute, cyane ko wari umaze n'iminsi udaheruka inama muri Afurika? Kuri jewe nabyakiriye neza, sinavuga ngo sinari ndabyiteze, kubera ko bari bamaze kumbwira ko bakikujwe n'abantu buzuye urukundo, bari muri eglise, mu rusengero, bakundana. Rero kusubira kuza nkabona papa, nkabona uwo tuvukana afise imbaraga, batwenga, nibyo gushimira Imana, kubera ko ni Imana yonyine itanga izo mbaraga.
ntibivuye kuri twebwe, ntibivuye kuri bo, ariko muri uwo mwanya noshimira n'abantu bose babaye iruhande babihanganisha, ku baje, ku batelefonye, ku banditse, ku bantu bakoze ibitandukanye byose. Nagomba mfata umwanya ndabashimire cyane. Je byarankoze ko kuza kwinjira mu nzu ngasanga abantu baruzuye, sivyo nari niteze cyane, mugabo nyene byarangyoheye kubona ko batari bari bonyene. Ego murakoze cyane, ngira ngo barabashimiye cyane, ariko Imana ikomeze ibaha imbaraga rwose. Abantu bakomeje kutuba hafi, yaba abaza bakatugeraho physically, haba ari online. Hanyuma ijambo wabwira ni iriya tubasezera ubutumwa wahereza urungano rwawe, wahereza inshuti ziri hirya no hino. biragoye gutanga message muri kino gihe, mugabo icyo navuga nuko Imana yamara Imana ntihinduka. Ku byo wocamwo byose umenye ko Imana iragutahura, ico yo gucishamwo cose, uko umeze naho womara igihe udasenga uvuga ati Imana ndagushabuje canke Imana ndabona ibintu ntabitahura, it's okay. Imana iragutahura kandi izoguha n'umwanya. Nico nyene numva mfise navuga muri no mwanya nobwira abajene canke n'umuntu wari we wese. Reka nongere ku iki, ntibyoroshe kubura umuntu wakunda, umuvyeyi yareze, yakunze abana, bitayeho, yabatoje inzira y'Imana. Kumubura gutyo gusa ntibiba byoroshe. N'aka kanya tuko turavuga hariho benshi bari mu kiriyo nk'uku kwacu, canke bishoboka ko mu misi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere bazoba mu bihe nk'ibi. Umuntu ari wese ashobora kwibaza ati wamutamawe n'igiki, izo mbaraga zikuye he, canke abana bawe bakuye imbaraga hehe ku buryo bashobora kwihangana bagakomera. Diyo nibaza yuko ari muri Imana nyene leta reka aravuga, ni Imana ugenda uyitahura mu buryo wari wibaza ngo urazi Imana, ariko ugasanga ntiwari uyizi nk'uko iri. Imana burya uhura umuntu asobanukirwa uko iri bivanye na situation zitandukanye tugenda turacamo. Nk'ubu hari abandi bariko baraca mu zindi situation, baragwaje, bari mu bitaro, abantu bararembye, amahera yaheze yo kuriha, ntazi igikurikira, ariko nuko tumwihanganishe nawe. Iyi Mana yentervena mu situation yose, kuko n'umuvyeyi, ni Imana isumba byose, iri hejuru ya byose. Rero izi mbaraga nta handi ziva keretse mu Mana honyene. Iyo rero witoje kubaza Imana nibiki unkoreye, kuko nibaza ko ibibazo twabaza umunsi atuvamo, abana nanje ubwanje bakambaza ibibazo nkumva ndabuze igisubizo canke ndabuze réponse. Nibaza ko uyu misi tumaze Imana yaduteguye ubwayo, ko niyikomeretsa kandi ni nayo yomora byose, irabikreya kandi ikabikreya neza, kandi bikora nk'Imana nyene, very smart. So rero nuko duhagaze kubera uwera Imana yacu twiringiye. Imana ntikosa, gusa hari ikintu kimwe nohereza ko kivuga ko ata kintu na kimwe muri iyi si cyacu. Birabivuze mu minsi yahera, hari ukuntu umuntu usanga yumva ko ari umukire, usanga afise abana, hari abandi badafise abana, ugasanga yatwawe n'agahinda kubera nta bana, nuko itaradesita kubaguha, ariko yiringire gusa yizere ubundi abana uzobaronka. Ivyo ni ngombwa,
iratanga abana twarabibonye n'amaso yacu urumva aba bafise namwe reka gufata abana bawe nk'ibigirwamana kuko uba uriko urabashira mu kaga menya yuko abo bana ataraba warabatijwe igihe Imana yagenye itanakubariye nanjye itambwiye ko nanjye ntigeze nyemforoma ariko igihe izoshakira ibatware rero iyo transaction canke uko kuntu ibaduha tuba tuvuza impundu dutera hariya nyinshi ariko igihe yisubije ibyayo iba ari imiborogo gusa iyo style ntiturayimenyera ariko tuzogenda tuyimenyera uko wegera Imana ni kwikumenyereza style zayo Imana iduhana umugisha. murakoze cyane ngira ngo ni ubutumwa bwiza kandi butwubaka rero ngira ngo itariki yo gushyingura abantu bayumvishe kugira ngo tuze duherekeze umubyeyi wacu n'aho hantu turakomeza dushyiraho na nimero z'abantu bazabayobora ukeneye uri ahantu kure cyangwa izo location iyo ari yo yose utayizi twakuyobora nta kibazo ariko harakomeza hajyaho itangazo n'izo nimero mwabaza yego murakoze cyane rero kandi turabashimiye Greta Pastor David natwe turashimye ndi kumwe n'umukobwa wanje niwe mukuru agakurekera hanyuma Naomi abo nabo tuzobona akanya ko kugira ngo tugire ikindi kiganiro cyo kubaganiriza twese tuzuye na Grete habuzemwo la amen amen